Vladiko, svedoci smo da je čitav svet, a samim tim i pravoslavna crkva, svakodnevno suočena sa nesvakidašnjim izazovima i iskušenjima. Osim novonastale situacije u vezi sa pandemijom koja je pogodila čitav svet, u posljednje vreme velike rane su nanete i jedinstvu pravoslavne crkve. Istovremeno, već duži niz godina, pojedini necrkveni i politički sistemi pokušavaju da na nezakonit i nekanonski način stvore autokefalne crkvene organizacije na području Ukrajine, Severne Makedonije, Crne Gore, kao i na drugim teritorijama širom vaseljene. Svakodnevno se vrše pritisci na crkvu uz preteću opasnost nezakonitog oduzimanja pravoslavnih svetinja i njihove upotrebe za druge svrhe, što nam potvrđuje i primjer crkava Svete Sofije i Hore, za koje je od strane turske vlade nedavno odlučeno da se u njima vrše muslimanska bogosluženja. Kako je vaše gledište na ove i mnoge druge izazove u pravoslavnom svetu? Da, pravo ste kad kažete su to izazovi. U mom skromnom viđenju to su najveći izazovi koji stoje pred crkvom u ovo naše vreme. Za podele i nejedinstvo u našoj crkvi, za krize te vrste koje ste vi formulisali u ovom pitanju, postoje dva razloga, ili ako hoćete dva krivca. Taj prvi koji lako konstatujemo i koji ste vi ovdje nazvali pravim punim imenom, to su pritisci i napadi s polja od sila i činilaca koji nikakve suštinske veze sa crkvom nemaju, čiji predstavnici su većinom ateisti, ili ako nisu ateisti, onda su samo formalni vernici, to jest vernici, kako bih rekao, koji ne učestvuju realno u životu crkve, nego samo deklarativno kažu, eto, ja sam hrišćanin, ne shvatajući da time, bez realnog učešća u hramu i u svim drugim sadržajima crkvenog života, oni ne prihvataju veru, nego jednu ideologiju. Makar i versku ideologiju, ali to je ipak samo ideologija. Ti ljudi imaju i neke ekstremne slučajeve kada pokušavaju da izvrše pritisak na poredak pravoslavne crkve, vekovni kanonski poredak, vekovno ustrojstvo, koje izvire iz same njene bogočovečanske prirode, iz svojih sebičnih, po pravilu sebičnih, prizemnih, političkih motiva. Primjera za to imali smo mnogo i u prošlosti. Da ne idemo u dublju prošlost, recimo u vekove turskog ropstva, kada je također dolazilo do ukidanja pojedinih pomesnih crkava, pripajanja njene kanonske teritorije Carigradskoj patrijaršiji, sve to uz učešće sultana i turskih vlasti, pa do novijih vremena, recimo do vremena početkom 20. veka, kada u ruskoj crkvi u vremenima najteže gonjenja, stradanja crkve pod udarom najpre Lenjina, pa onda Staljina, pa na kraju i Hruščova, crkva trpi najveće muke i stradanja kakve nikada u istoriji nije trpela, sa milionskim žrtvama, mučenicima, sa stotinama ubijenih episkopa, desetinama hiljada ubijenih sveštenika i monaha, gdje su svi manastiri bili oskrnavljeni, mnogi srušeni. Ti koji nisu bili potpuno srušeni pretvarani su u muzeje ateizma, takozvane, ili u
koncentracione logore u kojima su specijalno zatvarana sveštena lica. To je bio slučaj sa manastirskim kompleksom na ostrvima Solovetskog arhipelaga na krajnjem severu, nekoliko sati plovidbe na sever od Petrograda ili Sankt Peterburga, koji na sreću i blagoslovom Božijem danas je ponovo stecište i stanište monaha, isključivo, nije više ni tamnica, ni bilo kakvo samo turističko odredište. Dakle, u tom vremenu, zahvaljujući pritisku gonitelja, bezbožne vlasti, koja je htjela da crkvu uništi, drobeći je na što manje i međusobno zavađene zajednice i naravno želeći da uništi sve. Tako su uticali na jedan broj kolebljivih ljudi, jer pored ovih mučenika i ispovednika, kojih je bilo, kako rekoh, veoma mnogo, počevši od prvog patrijarha pod sovjetskom vlašću, svetog patrijarha Tihona, ispovednika, pa do, evo, skoro do naših dana. Napomenut ću da je otac današnjeg ruskog patrijarha proveo dosta godina u logorima i u tamnicama samo zato što je sveštenik, a njegov rođeni deda, koji je također bio sveštenik, je 30 punih godina proveo progonstvima, logorima i tamnicama zato što nije hteo da se odrekne svešteničke službe. Ali je to, ipak su bar ostali u životu. Tako, dakle, tada je stvarana ta podela i neki ljudi, bilo iz straha i ljudske slabosti, bilo zato što su bili zaneseni sličnim pseudomodernističkim idejama koje se i danas u jednom broju i u jednom krugu teologa pojavljuju, pristaju na ulogu koju im daje sovjetski režim. Tako je stvorena na veštački način takozvana živa crkva ili crkva obnovljenja, popularno je Rusi zovu obnovljenci. To su bile raskolničke organizacije koje su stvarno bile opasnost za pravu, pravilnu, istinsku, kanonsku rusku crkvu, Moskovsku patrijaršiju, ali su širile i pometnju jer su imale podršku režima za svoje širenje. A u isto vreme je zakonita crkva bila podvrgnuta sve žešćoj i žešćoj represiji. Silom su oduzimani hramovi da bi bili predati tim zajednicama. Međutim, kad je popustio pritisak, donekle već početkom Drugog svjetskog rata, posebno u drugoj polovini Drugog svjetskog rata, kada je Staljin shvatio da narod, ako ne bude duhovno ohrabren i obnovljen, a to je moguće samo preko crkve, neće izdržati Hitlerove ofanzive. I tada, kada je crkva počela slobodnije da diše, kada je Staljin dozvolio da može ponovo da bude biran patrijarh, kada je sve još žive utamničene episkope, sveštenike, monahe iz sibirskih logora i iz progonstava doveo i poslao na front da ohrabruju narod i vojnike, kada je čak morao da vrati zastave i stegove, kako Rusi kažu, a i mi starinskom rečju, i znamenja iz carske Rusije, tada dolazi do tihog, munjevitog gašenja svih tih raskolničkih organizacija. Nažalost, opet pod političkim pritiscima ili iz političkih motiva, tadašnji carigradski patrijarh, kao prvi po časti pa na svetu, nimalo se nije snašao, niti proslavio, mogu da kažem, jer je čitavo to vreme između dva svetska rata
priznavao validnost tih raskolničkih grupa, a ne zakonite crkve. Isti eksperiment su ponavljali svi drugi neprijatelji hrišćanstva. Recimo, u Drugom svjetskom ratu, kada je proglašena zloglasna i zločinačka NDH, jedan od njenih neslavnih poduhvata je bilo i osnivanje takozvane Hrvatske pravoslavne crkve. Opet potpuno nekanonske, i u tu nazovi crkvu su silom naterivani pravoslavni Srbi sa teritorije NDH i izgledalo je da će tim nasilnim prevođenjem ili u tu, da kažemo, režimsku crkvu Ante Pavelića, lažnu crkvu, ili direktno u rimokatoličku crkvu, da će pravoslavlje biti iskorenjeno po poznatom receptu Mile Budaka, zloglasnog ustaškog ministra, koji je rekao da treba 1/3 Srba pobiti, drugu proterati, a treću pokatolički privesti u krilo katoličke crkve na ovaj ili na onaj način. Opet se desilo isto što ranije u Rusiji i uvek u istoriji. Čim je taj spoljašnji pritisak bio prekinut, a to je bilo posle sloma ustaškog režima i takozvane NDH, koja niti je bila nezavisna, je bila država, nego je bila u stvari satelitska, zločinačka pseudodržavica. Dakle, njenim padom nestalo je i te takozvane Hrvatske pravoslavne crkve. Narod koji je silom bio prevođen, vratio se svojoj veri crkvi, vođi tog pokreta anticrkvenog su bili od strane crkve rašinjeni, znači kanonskim putem uklonjeni, a država ih je sudila na svojim sudovima kao saradnike ustaškog režima. Slično se ponavljaju naše dane. Nije trenutak ni potreba da ovdje prepričavamo ili analiziramo kako i zašto je došlo do raspada Sovjetskog saveza. Koliko je sam Sovjetski savez po sebi bio monstruozna i nakaradna tvorevina, to je posebna tema. Ali, barem teritorijalno, to je bila država u nekom smislu istorijskom sledbenica velike ruske imperije. I razne sile, spoljašnje i unutrašnje, uradile su sve da se ona ne raspadne, kako obično se govori, nego bude razbijena. Ne znam koliko je poznato u našoj javnosti, ali o opstanku zajedničke države je bio održan referendum. Većina stanovništva je bila za očuvanje zajedničke države. Ali taj referendum su tadašnji vladajući krugovi, Jeljcin, pre njega Gorbačov i drugi, u tadašnjoj Ukrajini, mislim da se zvao Kučma i drugi neki, oni su ga poštovali koliko i crnogorska vlast u naše vreme referendum protiv NATO-a, koji je narod slobodno izrazio, sa 80%. Meni lično je rekao jedan musliman, ne Rus, u jednom susretu, pošto imam i u Rusiji prijatelja i poznanika mnogo. Taj čovjek je veliki muftija Azerbejdžana i, kako oni kažu, glavni islamski šejk Kavkaza. Vrlo uticajan i ugledan čovjek u muslimanskom svetu. U jednom razgovoru sa mnom pre mnogo godina na nekom skupu, nekoj konferenciji, sam ja to pitanje s njim raspravljao. On mi je rekao da smo se mi pitali, nikada ne bi bila razbijena naša država.
Naravno, tu svoju ulogu imaju razne obskurne sile na zapadu i drugde. Bilo je šta je bilo. Međutim, sada da bi se te novoformirane države što više nekako udaljile od Rusije, da se stvori jaz i most bez prelaza, nepremostivi jaz među njima, počeo je pritisak na crkvu da i nju kroje po tim novoformiranim granicama, isto tako veštačkim i neprirodnim kao što su bile i Titove Avnojevske republičke granice, koje nažalost demokratski zapad, koji se hvali svojom demokratijom, automatski priznao. Ono što nikada kod sebe ne bi priznali, jedva su dočekali kao rezultate. Dakle, niko nije priznao rezultate komunističkog sistema koliko takozvani antikomunistički zapad. Sve što su ostavili u nasljeđe, sve najgore što su ostavili u nasljeđe, i Sovjeti i njihovi sateliti, to sve je zapad priznao. A one vrednosti koje su uprkos gonjenjima i stradanjima sačuvali narodi, naročito crkve, jer pod gonjenjem nismo bili samo mi pravoslavni, svi su bili, i katolici, i muslimani, i jevreji, na razne načine, u raznim periodima. Dakle, u toj novoj sada već Ukrajini, koja je istorijski gledano kolevka svih Rusa, zato kod njih postoji popularna poslovica da je Kijev majka svih ruskih gradova. I sada treba na neki način stvoriti ne samo jaz, nego i neprijateljstvo između, kako ko hoće da kaže, dva najbliža bratska naroda ili jednog naroda u dve varijante. To je isto kao sa nama ovde, Srbija i Crna Gora. Neki smatraju da više nisu Srbi, znači provincijsko ili regionalno ime je kod njih prevladalo, kažu da su Crnogorci, ali u velikom procentu su svesni i kažu, govore srpskim jezikom, znači da potiču iz srpskog naroda. I drugi koji kažu, mi smo bili i ostali Srbi, ne progonimo nikoga zato što se zove Crnogorci, i mi smo ostali Crnogorci kao građani Crne Gore. I jedino što tu je suvišno jeste bilo kakva netrpeljivost i mržnja među rođenom braćom. Imamo jedan zaista neverovatan, jedinstven fenomen. Ja znam i lično neke ljude koji su mi to svedočili, jer sam jedan deo svog života bio i u Ostrogu, u Crnoj Gori, i imam i tamo mnogo prijatelja. Samo kaže kod nas, to zvuči kao šala, ali to je veoma gorka šala, mogu postojati ljudi dveju narodnosti od istih roditelja. Isti otac, ista majka, jedan je po narodnosti Srbin, a drugi je Crnogorac. To je isto u Rusiji. Niko ne može razdvojiti, pa kazati da ovdje je Ukrajina, odavde je Rusija. Takozvanih velikorusa ili etničkih Rusa u tom nekom smislu, kako se danas govori, u Ukrajini ima bar 15, a po mnogima i 20 miliona. Znači, više od trećine stanovnika. Svi ostali koji su po svom osjećanju više Ukrajinci i ne smatraju se, samo neki od njih smatraju se i Rusima u isto vreme, svi govore ruski. Postoji ogroman sloj, što sve kod nas je nepoznato, koji svojim ukrajinskim jezikom, kako se zove, koji se razlikuje od književnog ruskog, ali recimo ja čitam te tekstove ponekad i ukrajinske, oni su razumljivi, manje više. Ako neko zna ruski ili pomalo poljski, može da prati smisao svega što se govori ili piše na tom jeziku. Dakle, sad treba da na osnovu toga, pored svega drugoga, neko
silom deli i crkvu. Uništava ili ugrožava njeno jedinstvo. To je pokušao da radi Porošenko, bivši predsjednik, da bi politički što više vezivao Ukrajinu za zapad i što dalje udaljio od Rusije. Mislio je da će tim obećanjem da će on biti tvorac autokefalne crkve, gdje je također ponovo i on uvukao carigradskog patrijarha današnjeg, nažalost, u te svoje planove i igre prestola. Rezultat je bio taj da je katastrofalno izgubio izbore, a to je sve činio da bi on ostao vladar u buduće na neodređeno vreme. Isto se ponovilo sa Đukanovićem u Crnoj Gori. On je čovjek koji sam za sebe kaže da je ateista, da nije kršten. On to pravo ima. Ako mu Bog to dozvoljava, ko smo mi ljudi da kažemo moraš biti na silu vernik ili na silu Srbin, tako to mi ne govorimo. I taj čovjek kaže ja ću osnovati svoju crkvu. Ta vrsta ludila, ta vrsta samoobmane, ta vrsta arogancije je zaista nešto nebivalo u našoj istoriji. I on je prošao isto kao Porošenko u Ukrajini i mnogi od analitičara koje smo ovih dana pratili to kažu. Jedan je duhovito rekao od tih sad pobednika već na izborima, ne znam da li profesor Krivokapić koji nije politička figura, ali je stao na čelo opozicije u Crnoj Gori, ili Andrija Mandić ili neko drugi iz te opcije koja je i za dobro Crne Gore, ali je u isto vreme za jedinstvo srpskog naroda, bez obzira na to kojoj državi živi, izjavio je sljedeće. Sve dok je Milo ratovao protiv srpskog naroda, protiv drugih izmišljenih neprijatelja, nekako je i produžavao svoju vlast pune 3 decenije. Ali kad je zaratio i protiv Boga i Svetog Vasilija Ostroškoga, morao je da izgubi ovu bitku. Ja mislim da je to u suštini jedna pravilna i ispravna duhovna dijagnoza. I dan danas takvi pritisci postoje. Na taj način, po takvim pritiscima, je formirana i raskolnička crkvena organizacija u današnjoj Severnoj Makedoniji. U Crnoj Gori, kako je lepo ovih dana objasnio mitropolita Amfilohije, nije formirana samo iz jednog razloga, što su tamošnji vlastodržci, tada pod vođstvom Đilasa, koji je kasnije navodno ipak promenio kurs po tom pitanju, što su oni ubili episkopa zakonitog i oko 100 sveštenika, ogromnu većinu sveštenstva Crne Gore, oni su prosto pobili. Narod zastrašili, terorisali i oni su verovali da je crkva zauvek uništena, da ona tu nikad više neće postojati. I to je bio razlog da nisu htjeli da se bave crkvom, niti da sprovode neko nasilno odvajanje, shvatili da to je ovako onako ne znači ništa. Međutim, pokazalo se da i kada je crkva u katakombama duhovnim, kada se ne vidi, kada izgleda kao da je nema, da je ona i tekako živa, i evo kad je zatrebalo, taj plamen vere, nade i ljubavi, plamen vernosti svojim precima, svojim korenima, svom pravom identitetu je buknuo u Crnoj Gori kao nigde u ovom našem vremenu, na našem kontinentu. To niko nije očekivao. I to je u stvari najbolji znak da ne može spoljašnji pritisak da cepa crkvu, može privremeno da nanese teškoće i neke rascepe, neke sukobe, ali pre ili posle to je osuđeno na propast. Sa druge strane, iskreno moram da kažem, i već sam to nagovestio pre nekoliko minuta, bez pojedinih slabih
ljudi, slabih karaktera unutar crkve, takvi planovi njenih spoljnih protivnika nisu ostvarljivi. I s time treba računati. Ne bi ni ova pseudo crkvena organizacija u Crnoj Gori koja se naziva Crnogorskom pravoslavnom crkvom pod nekim mirašem kojega ja poznajem još iz studentskih dana i koji nije nikada ulivao utisak nekog čovjeka od karaktera i od načela, koji je samo jedan raščinjeni sveštenik, to ne bi bilo mogućno, taj ceo eksperiment, upravo bez njega i takvi kao što je on. A za takve stvari se po pravilu odlučuju uglavnom oni koji imaju neki direktan sukob sa crkvenim poretkom, znači kanonske krivice zbog kojih bi možda odgovarali pred crkvenim sudom, zloupotrebe, krivice, bilo koje vrste, moralne i tako dalje, ili ljudi kod kojih bolesna ambicija, slavoljublje, ponekad nažalost i srebroljublje, nadvladaju osnovno osjećanje pripadnosti Bogu živome i crkvi Boga živoga. Nije moje, niti znam u svakom pojedinačnom slučaju šta je kod koga motiv ili čega ima više, a čega manje. Tu važi reč apostola Pavla da i njih treba žaliti i za njihovo duhovno otrežnjenje se moliti Bogu, a svi mi koji smo u kanonskoj zakonitoj crkvi Hristovoj da se držimo načela i uputstva apostola Pavla koje glasi: ko stoji neka pazi da ne padne. Eto, to je jedno mučno stanje jedne krize. To na drugi način, u drugoj formi postoji i u rimokatoličkoj crkvi kao sukob takozvanih modernista i takozvanih konzervativaca, ali to prevazilazi temu ovog našeg razgovora. Dakle, na nama je da sami negujemo jedinstvo crkve svako koliko od njega zavisi, da se Bogu molimo za jedinstvo crkve i da prizivamo onu svoju braću i sestre koji su se našli u nekoj od tih raskolničkih organizacija, bilo gde, bilo u srpskim krajevima, bilo u Ukrajini, bilo u dijaspori na zapadu, a taj problem postoji u raznim oblicima svugde, da Bog prosvetli i da pomogne da se svi opet sabiramo u jednu i nedeljivu zajednicu jedinstva. Kao što kaže i apostol Pavle, 15. glavi prve poslanice Korinčanima, ako se sećam, da smo mi svi jedno telo, jedan duh, zato što se svi pričešćujemo u jedinstvu vere, jednog krštenja, jedne vere, jednog Gospoda, od jednog hleba i iz jedne čaše. Dakle, to tih nekoliko jedno iza drugoga pokazuje koji je jedini način da zaista budemo u jedinstvu. U ovoj godini navršava se 100-godišnjica od ujedinjenja pokrajinskih crkava i vaspostavljanja Srpske patrijaršije. Koja je suština istorijske lekcije ovog velikog događaja iz života Srpske pravoslavne crkve i u čemu se ogleda njen značaj u kontekstu savremenih iskušenja u vezi sa narušavanjem crkvenog jedinstva? Da, vaše pitanje praktično mi daje povoda i razloga da samo malo dopunim ovo što sam do sada govorio. Naime, mi verujemo u jednu svetu sabornu i apostolsku pravoslavnu crkvu. Od svih atributa obeležja crkve koje verujemo, na prvom mestu stoji izraz jedna. Crkva je jedna, pa i sveta i sve ostalo, ali je jedna. Istorijske okolnosti mogu da utiču na to da postoje
različite granice pomesnih samostalnih crkava, različite crkvene jurisdikcije, kako obično kažemo, ali onda gde postoji duhovno, organsko jedinstvo, najčešće je ono praćeno jedinstvom naroda, jezika i kulture. To nije uvijek slučaj, ali najčešće jeste. Onda postoji prirodna potreba i nasušna potreba jedinstva, zato što nema nikakvog suštinskog razloga da živimo u nekoliko odvojenih po granicama jurisdikcije pomesnih crkava, a u stvari smo jedno. Tako je došlo posle svih vekova ropstva po Turcima na Balkanu, ne samo nas, nego i drugih pravoslavnih naroda, i jednog ipak zavisnog načina života severno od Save Dunava u okviru Austro-Ugarske, a pre toga Austrijske, Habsburške monarhije. Tako se sticajem istorijskih okolnosti desilo da zbog tih barijera i granica nije bilo mogućno slobodno cirkulisanje između tih raznih delova naše crkve. Primjera radi, pećki patrijarsi su morali sa narodom i sveštenstvom da izbegnu preko Save i Dunava. Arsenije III, posle njega je Arsenije IV. Kasnije, kada je ukinuta pećka patrijaršija i postavljeni grčki episkopi na mesto Srba, i ti Srbi koji su preostali posle smrti su dobili za naslednike grčke episkope, nazvane u našoj historiografiji fanariotima. Sve je to imalo svoj utjecaj. Drugi slučaj, sasvim druge vrste, ali sličan, je bio slučaj crkve u Crnoj Gori. Ona se nikada nije izdvajala svesno u neku posebnu jedinicu, niti je tražila neki poseban status, ali je silom tih okolnosti da Turci nisu mnogo zalazili u nepristupačne planine tamo, da je uvek neki slobodan kutak tu postojao. Vlast, upravo radi očuvanja naroda, su morali da preuzmu, iako to nije uobičajena praksa u istoriji crkve, tamošnji episkopi, mitropoliti, vladike. Tako da su 3 puna veka vladike bili istovremeno vladari Crne Gore. U tom smislu, dakle, oni su bili jedna samostalna eparhija, što inače kanonski nije moguće. Autokefalna ili samostalna eparhija, ali su oni bili samostalni zbog istorijskih okolnosti. Crkvena organizacija opet u Bosni i Hercegovini imala drugačije diktate i istorijske uslove. Najpre dok je bila pod otomanskom vlašću, kasnije posle aneksije pod austrijskom vlašću, taj sistem organizacije crkve morao da se prilagodi tim uslovima, ali protiv volje i naroda i sveštenstva. Tako je bilo i sa krajima drugim, recimo eparhije na jugu, današnje Severnoj Makedoniji, kako se danas zove, tada se zvala Južna Srbija. Na Kosovu i Metohiji isto tako eparhije Raško-Prizrenska i neke druge, pa i druge neke eparhije bile su pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije sve do kraja Prvog svjetskog rata i formiranja potpuno novih uslova i odnosa na Balkanskom poluostrvu. Tada u sporazumnom razgovoru i dogovoru sa Carigradskom crkvom dolazi do objedinjavanja svih ovih, kako ih mi zovemo, pokrajinskih crkava u jedinstvenu srpsku patrijaršiju, koja je organska naslednica Pećke patrijaršije, koja je također bila ukinuta, ali je Bakarije Sokolović, sveti patrijarh, obnovio i
pored toga što je Turska bila na vrhuncu moći tada, a ona je opet bila prirodna nasljednica autokefalne arhijepiskopije, čiji prvi arhijepiskop je bio Sveti Sava. Naravno, i pre toga postojala je crkva na našem današnjem srpskom etničkom i duhovnom prostoru, postojala već od apostolskih vremena, ali ne kao velika i samostalna crkva. Dakle, zato je taj događaj značajan, što olakšava život crkvi da u atmosferi jedinstva rešavamo sve zajedničke probleme i izazove i što time pomažemo i svojoj pastvi, svojim vernima, svom narodu da živi u jedinstvu. Pri čemu nije tačno ovo što neprijatelji Svetosavlja, neprijatelji naše crkve govore, da je crkva zato nazvana Srpskom pravoslavnom crkvom i zato ujedinjena da bi negovala, srpski nacionalizam ili nametala ideju takozvane Velike Srbije. Crkva se nikada time nije bavila. Ni jednog trena u srpskoj istoriji. Naprotiv, crkva je uvek organizovala svoj život teritorijalno. Taj sistem je mogao da se poklapa sa nacionalnom pripadnošću, ali nije morao. I mnogo slučajeva i danas se u svetu ne poklapa. Imamo veliku rusku pravoslavnu crkvu, ali u njenom sastavu se nalaze i desetine miliona ljudi koji nisu uopšte Rusi ni Sloveni. Imamo, što se malo zna ovde kod nas, i pravoslavnih Kirgiza i pravoslavnih Tatara i drugih raznih u toj velikoj zemlji gde ima preko 100, možda i 150 raznih narodnosti i još više raznih jezika. Isto je i kod nas. Evo, mi ovde u eparhiji Bačkoj imamo većinu vernika Srbe pravoslavne vere. Ali imamo u određenim slučajima, u određenim mestima i jedan broj, možda ne velik, ali broj ljudi koji su slobodno, svojom voljom, svojim izborom pravoslavni hrišćani, a po narodu su ili Slovaci ili Mađari, čak ima i poneki Nemac od ovog broja Nemaca koji je ostao da živi ovde kod nas. Za takve slučajeve znam. Imamo i na kraju krajeva veliki broj naših suseda i braće po Bogu, Roma, Cigana, kako se govorilo, koji su pravoslavne vere, koji su u našoj crkvi potpuno ravnopravni sa svima nama, pričešćuju se iste svete čaše, imaju sve što ima svaki drugi pravoslavni hrišćanin. Po čemu su oni manje vredni, manje važni od onih koji su Srbi po narodnosti? To su dakle ideje koje samo anticrkveni i bezbožni umovi mogu da neguju. Da crkva može da bude, kao što je donedavno glasila zvanična propaganda klevetnička u Crnoj Gori, ona može da bude organ nekakvog nečijeg šovinizma ili nekakve ekspanzije ovog ili onog naroda. To u crkvi nije moguće. Zato je, dakle, kad su se pružile te povoljne istorijske prilike posle Prvog svjetskog rata, ogromnom borbom i stradanjem i žrtvama ukupnog srpskog naroda, stvoreni su uslovi da crkva može biti ponovo jedinstvena kao što je bila u nemanjičko vreme, manje više istom obimu, možda čak u vreme Pećke patrijaršije Makarija Sokolovića na većoj teritoriji nego što je bila i Svetosavska crkva, ona prvobitna, ili što je danas. Dakle, to je događaj od ogromne istorijske važnosti za nas. Nas ovde posebno raduje što je upravo Karlovačka mitropolija, koja je bila organski direktni naslednik Pećke patrijaršije, što ne smemo odricati ni svim drugim pokrajinskim crkvama do tog vremena ujedinjenja, posle Prvog svjetskog rata, što je dala najveći doprinos, zato što je bila najviše organizovana, najbolje organizovana, imala je obrazovano sveštenstvo, obrazovano monaštvo, episkopat dostojan i dorastao vremenu
i izazovima. Ne treba zaboraviti da u tek oslobođenoj Karađorđevoj, potom Miloševoj Srbiji čitavu kulturu i prosvetu preuzimaju, da je i tamo stave na čvrste temelje takozvani Srbi prečani, to jest Srbi iz Karlovačke mitropolije, počevši od mitropolita Srbije oslobođene, pa do učitelja, prosvetitelja, do Dositeja Obradovića, do ostalih, a naravno i veliki broj episkopa, sveštenika, monaha, učenih je itekako dao svoj doprinos da posle tih vekova tame po Turcima bude sve ponovo objedinjeno na istim večnim nerazorivim temeljima. Naša crkva je posvetila prošlu godinu, pa i ovu, velikom jubileju 8 vekova samostalnosti i autokefalnosti od Svetoga Save do danas. A ovu godinu tom postupku, tom podvigu objedinjenja pokrajinskih crkva u jednu jedinstvenu pomesnu crkvu, kojoj je priznat od strane svih drugih pravoslavnih crkava tada ne samo autokefalni status, nego i dostojanstvo patrijaršije. Dakle, smatran jednom uglednom, velikom pomesnom crkvom koja ima tu počast da se njen prvi episkop, njen predstojatelj, tituliše titulom patrijarha, koja je najviša titula u pravoslavnom svetu. I tu bih rekao da uslovi kojima danas živimo i ograničenja koja donosi ova poznata epidemija su učinili da te naše proslave budu skromnije, sa manjim brojem učenika da su zamišljali, ali i da se na neki način sve odvijaju, nadamo se će to biti moguće, iduće godine, s tim što svaka od tih proslava počinje već ove godine nekom od manifestacija, ali centralna proslava treba da bude tada kada bude mogućno zaista masovno okupljanje episkopa, sveštenstva, monaštva i vernog naroda. Tako da najvjerovatnije će nam i čitava ova godina i iduća proći u tom objedinjenom proslavljanju, molitvenom i blagodarnom, a tu ćemo svakako dodati i neke druge godišnjice koje padaju u isto vreme, kao što su osnivanje nekih od naših najznačajnijih manastira ili druge slične manifestacije. Dakle, smatram da je to događaj koji nipošto ne smemo zanemarivati. On je sličan po važnosti samom aktu osnivanja naše pomesne crkve u vreme Svetoga Save od strane Svetoga Save. Dakle, ta crkva koja je silom istorijskih neprilika i silom neprijateljskih okupacija bila razdeljena na više jurisdikcija, iskoristila je na pravi način slobodu stečenu velikim žrtvama i krvlju da može ponovo da bude jedinstvena kao što je bila i kao što treba da bude. Jedna od najvećih rana srpskog naroda jeste Kosovo i Metohija. Možemo li reći da se pitanje Kosova i Metohije tiče ne samo teritorije srpske države, nego i duhovnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda? Apsolutno. Tu ću gledati da bar tu kratko odgovorim, jer mislim da ovo što ste upitali, odgovor na to zna unapred svaki naš slušalac i gledalac. Kosovo i Metohija zaista nije parče teritorije, pa makar to bilo i 15% teritorije države. Mi smo i tuđom i svojom krivicom izgubili razne teritorije. Mi smo
izgubili Baranju, koja je bila deo srpske Vojvodine, priznata kao takva i u vreme Austro-Ugarske i pre toga Austrije. To smo izgubili samovoljom i bezumljem Milutina, Đilasa i njegovih kompanjona. Oni su doneli odluku da poklone tadašnjoj Republici Hrvatskoj Baranju. Mi smo svugde bili razdeljivani na razne veštačke celine, veštačkim granicama. Jedan čovjek koji nije bio ni Srbin ni Hrvat, Moša Pijade, je tražio da ako se uvode autonomije u Srbiji, kako je formirana ta Avnojevska Jugoslavija i postavnojevska, da treba dati autonomiju i Srbima u Hrvatskoj, gde su oni ogromna većina stanovništva. Naravno, prvi koji su bili protiv toga su bili srpski komunisti. I tako dalje. Dakle, Srbi nisu porobili današnju Severnu Makedoniju. Srbi su u ogromnom jurišu, u mnogim teškim bitkama, od Kajmakčalana do Dobrog Polja i Kumanova do Mačkog i tako dalje, uz ogromne žrtve, ostavivši desetine hiljada mladih života na toj zemlji, doneli slobodu od Turaka. I po mom mišljenju zaista su amoralni i potpuno neprihvatljivi sudovi i izjave koje sam ponekad ja imao prilike da čujem u Skoplju i drugde, da su Srbi samo svojom vladavinom, svojom okupacijom zamenili tursku vlast. To je zaista užasna kleveta. Ali, pošto je NATO to rešenje, kako god da ga sada možemo ocenjivati, da tamo bude posebna republika. Dakle, ljudi koji nisu pripadali srpskom narodu, pre svega Josip Broz, koji su u neprijateljskoj vojsci ratovali protiv srpskog naroda, to je isti taj Josip Broz, i drugi, neki Slovenci kao Kardelj i slični, koji nikada ne bi vidjeli slobodu do dana današnjega da nije došla srpska vojska do Karavanki, do podnožja Alpa. Do dana današnjega postoji jedan kamen koji je neki, verovatno, austrijski vojnik u povlačenju stavio i na kojem piše stihovano, rimovano: dovde su stigli srpski konjanici, dovde, ali ne dalje. I to na nemačkom je zaista kao neka poezijama, kao neki dvostih. Bis hierher kamen die serbische Reiter. Bis hierher und nicht weiter. Dakle, ja ne krivim samo predstavnike drugih ideologija ili drugih naroda za razbijanje Jugoslavije. Ja ne prećutkujem ni našu srpsku odgovornost i za možda pogrešan način stvaranja Jugoslavije. Priznajem pravo na razmišljanje i većini današnjih intelektualaca u našem narodu koji smatraju da nije ni trebalo da ulazimo u takav jedan teško predvidiv eksperiment. Da to pitanje izostavimo, jer je to pitanje i za istoričare i za sve druge, ali naravno i za nas sve, kao pripadnike srpskog naroda i kao pravoslavne hrišćane, jer se svi ti procesi odražavaju na život crkve. Dakle, nije stvar samo u gubljenju teritorije. U svim tim teritorijama koje smo nekada zadobijali, oslobađali, nekada gubili, to je sve uvek u toku istorije bilo fluidno i teško predvidivo. Kosovo i Metohija u svesti našeg naroda, u njegovoj najdubljoj
samosvesti, uvijek je bila nešto više nego geografski pojam. S obzirom na Kosovski zavet, na Svetosavlje, na tu duhovnu konstantu koja nas vezuje za Carstvo nebesko, otkako postojimo kao pravoslavni Srbi do današnjega dana. Ne treba zaboraviti da ne samo da je tamo bio centralni deo srednjevekovne srpske države, tamo je do dana današnjega sedište Srpske crkve, Pećka patrijaršija. Beograd i Karlovci su kasnija sedišta naše crkve uslovljena istorijski, a ne iz nekog crkvenog razloga. I najmudrije rješenje pri ujedinjenju pokrajinskih crkva, koje su naši umni i zaista vrlinski episkopi te epohe pronašli, jeste da sva tri istorijski značajna grada su tri zvanična patrijaraška sedišta Srpske crkve. Tu ih je, kažemo, prvo po časti i pogledu ono u Peći i drugo Karlovci i Beograd. Zato u tituli našeg patrijarha imamo i Peć, i Beograd, i Karlovci. U tom smislu posmatrano, Kosovo i Metohija, gde posle svih razaranja tokom 5 vekova turske vlasti, posle svih strašnih razaranja od strane velikog dela zavedenih kosovsko-metohijskih Arbanasa do današnjega dana, posle svega toga mi još uvijek imamo oko 1500 crkava, manastira i crkvišta i manastirišta, znači oštećenih ili skoro uništenih, ali gde se još vidi i zna da je to bila srpska crkva, koliko do nedavno. Recimo manastir u kojem sam ja rukopoložen za jeromonaha, Sveta Trojica, kod sela Mušutišta u okolini Prizrena, na padinama Šar planine, je od strane lokalnih Šiptara sravnjen sa zemljom. Ali svi znaju gde je on postojao i ja se nadam, kao što su međuvremenu obnovljeni i obnavljaju se i dalje razni drugi manastiri, da će se i tu doći do trenutka obnavljanja i nadam se da će to naš naraštaj doživjeti. Dakle, Kosovo i Metohija za nas je zaista identitetsko pitanje, suštinsko pitanje. Mi ne možemo dozvoliti ni sebi pre svega, a ni drugima, da sutra prisvaja i osvaja i eventualno uništava taj naš identitet neko iz svojih samoljubivih nacionalno-političkih ili bilo kakvih interesa. Mi smo svesni ogromne tragedije i tuge zbog svega što se desilo kroz vekove sa hramom Svete Sofije u Carigradu, a nažalost zbog ovog posljednjeg u naše vreme. Nije bila velika sreća ni to rešenje kao muzej, ali je ipak bilo bolje nego ovo sad i pravednije. Naša crkva u svom protestu zbog odluke o pretvaranju Aja Sofije u džamiju je rekla, ako po svaku cenu današnja turska vlast želi da se tu odvija i bogosluženje, a da ne bude samo muzej, onda je jedino ispravno u takvoj jednoj perspektivi da se odobri i hrišćansko i islamsko bogosluženje. Jer je to 9 i više vekova bio najveći, najsvetiji, centralni hram ukupnog hrišćanstva, a nekih 5 vekova i nešto duže jedna od najvažnijih bogomolja islamskog sveta. Dakle, pravo je onda, ako već se tu vrši bogosluženje, a prostora ima dovoljno, hram je ogroman, da ne smetajući jednim drugima se vrši i hrišćansko bogosluženje. Onda je to jedna druga perspektiva. Primjera za to imamo već mnogo i na Bliskom istoku, pa čak i na našem prostoru gde su u nekim mestima
crkva i džamija jedan tik do druge. I niko nikome tu ne smeta. Sam sam imao prilike da vidim takve slučajeve. Od gore Sinajske do nekih mesta kod nas. Prema tome, takvih tužnih događaja imamo, ali Sveta Sofija za bilo koga u prasnom svetu, ne samo za našu grčku braću, nije tek jedna od građevina. Carigrad nije samo turska varoš, ona jeste većinski turski grad danas, to niko ne spori, ali ona uvek zadržava svoje duhovno značenje, svoj neprolazni identitetski smisao i značaj. Zato mi nikada ne smemo pristati kao narod ili kao država ili kao više država srpskih, računam tu i Republiku Srpsku, na to da ustupamo nekome tu svetu zemlju mučeničkom krvlju natopljenu i moštima svetih ograđenu. Naš patrijarh je to lepo izrazio rekavši: sila otme zemlju i gradove, ono što je silom oteto jednog dana može biti vraćeno u nekim drugim okolnostima istorijskim. Vaše Preosveštenstvo, koristeći priliku da vam čestitam imendan praznik Svetog Irineja Lionskog i značajan jubilej 30-godišnjicu vaše arhijerejske službe, želim da napomenem da tokom poslednjih 30 godina, koliko vi služite kao episkop, u Bogom čuvanoj eparhiji Bačkoj dolazi do velikog procvata u svim aspektima crkvenog života. Pored jedne žive i aktivne obnove liturgijskog i bogoslužbenog života, vredno je pomenuti da je u eparhiji Bačkoj obnovljeno monaštvo, izgrađeni su mnogi novi i obnovljeni stari hramovi, na parohije su postavljani uglavnom mladi i obrazovani sveštenici, pokrenuta je izdavačka delatnost, a pri eparhiji su osnovane dobrotvorne ustanove. Na polju crkvene misije također je učinjen jedan ozbiljan iskorak koji se ogleda ne samo u organizovanju predavanja i tribina na bogoslovske teme, nego i u osnivanju crkvenih radiostanica, kao i u uređivanju časopisa Beseda i eparhijskog lista Vinograd Gospodnji. Kakav je vaš doživljaj ovog duhovnog preporoda u eparhiji Bačkoj? Najprije da vam zahvalim iskreno i od srca za iskazane čestitke povodom imendana i povodom 30 godina arhijerejske službe, što smatram nezasluženim darom Gospodnjim, i raduje se ako sam iole mogao da nešto doprinesem s jedne strane obnovi, a s druge strane makar i minimalnom unapređenju duhovnog stanja u našoj eparhiji. Ovo sve što ste nabrojali i kako ste nabrojali jeste, hvala Bogu, činjenica, stvarnost, ali je ona u prvom redu dar ljubavi Božje. Sve što mi, ljudi, trudimo se i da uradimo, moramo shvatiti uvek kao božanski dar, a nikada kao svoju zaslugu. O tome nam jedan divan i uvek aktualan savjet daje apostol Pavle: ako se iko trudio za dobro crkve, onda je to on, i utoliko pre treba da shvatimo njegove reči kao obavezujuće, kao duhovni imperativ, a ne prosto kao neko neodređeno mišljenje. On kaže da na primjeru zemljoradnika jedan je koji seje, drugi zaliva, treći radi treće potrebne poslove, a neko opet je u stanju da te plodove jednog dana pobere i da neki ljudi imaju korist od tih plodova. Dakle, naše je samo to da
radimo što do nas stoji, koliko do nas stoji, da se trudimo, ali je pritom uvek važno da ne smetnemo s uma da je jedino Gospod taj koji daje ploda i roda, koji daje uspeh i napredak. Naravno, on to ne čini na neki magijski, volšeban način, pa eto sad nekom daje ovo, nekom ono, nekom ne daje ništa, nekom daje sve. To su potpuno primitivna shvatanja, ako ih ima i gde ih ima, među nama hrišćanima, nego Bog uvek daje nama, kako kaže Sveto pismo i tumače oci crkve, daje nam ono što nam je potrebno za spasenje i daje nam po meri i mogućnosti prihvatanja dara Božjeg od svakoga od nas pojedinačno. Dakle, ne može svako na isti način da nosi svaki teret ili da izvršava svaku dužnost. Na svako je potrebna Božja prisutnost, blagodat, podrška i sve drugo, ali nije svakome sve dano. Tako isto uspeh ne zavisi uvek od našeg uloženog truda. Zavisi, kako rekao, u prvom redu od blagodati Božje, ali zavisi i od mnogih okolnosti koje mogu i u međuvremenu da iskrsnu i da ili olakšaju ili otežaju našu službu, naše služenje Bogu i crkvi. Tako sve to u ovom trenutku sagledavam i u svom skromnom životu i arhijerejskom radu ovde u eparhiji, gde je zaista i za mene ogromna čast da upravo za tu eparhiju budem izabran i postavljen pre 30 godina. Eparhiju na kojoj su pre mene bili episkopi veoma ugledne i veoma zaslužne ličnosti naše crkvene istorije i moj blažen usvojeni prethodnik, vladika Nikanor, se veoma mnogo trudio, ali on je imao i zdravstvenih problema izvesnih, a s druge strane živeo je u takvom vremenu da i pored najvećeg truda nije moglo da se vidi mnogo toga s polja šta je postignuto. Ali uzmimo i primer svetoga vladike Irineja Ćirića, kojeg smo već pominjali, uzmimo primere starijih episkopa iz polovine 19. veka pa nadalje, ali i onih još starijih, od Visariona Pavlovića pa nadalje, i od prvih koji se uopšte pominju. Dakle, sve je to jedna plejada velikana koja mene neprekidno obavezuje, pored lika Hristovog, bogočovečanskog, koji mi svi treba da merimo pod sebe. Mi merimo sebe i likovima svetih, jer oni odražavaju lik Hristov, oni zrače likom Hristovim. Sveti su Hristom. Hristos je jedini svet, a sveti su sveti zato što sudjeluju u njegovim blagodatnim božanskim energijama i u njegovoj ljubavi i što svedoče da je za čoveka kao bogoliko biće, hristoliko biće, moguće da živi na bogočovečanski način, da živi Hristovim životom. Naravno, nema tu nikada i nikakvoga poistovećenja sa Hristom po prirodi. Hristos je jedan i neponovljiv bogočovek po samom svom biću, po sjedinjenju obeju priroda, i božanske i ljudske, u svoj njihovoj punoći i sa njihovim prirodnim voljama i energijama ili silama, u jednoj jedinstvenoj i nerazdeljivoj ličnosti bogočoveka. Za čoveka nije to mogućno, ali je mogućno biti blagodatni bogočovek, učestvovati u blagodati Božjoj koja nam se daruje i time živeti onim načinom na kojim je Hristos po svojoj ljudskoj prirodi živeo. To znači na bogočovečanski način. To je naš ideal i zato kad god razmišljamo o tome šta smo radili i koliko smo radili, moramo
za sebe reći, i to najiskrenije, ne kao neku frazu koja je to ostala nam je u sećanju, da sve što smo činili smo jer smo bili dužni da činimo, a pri svemu tome mi smo beskorisne sluge, tako se obično to mesto prevodi, ali lično ne znam da li je to najbolji prevod. Imamo i prevod nepotrebne sluge, imamo prevod zaludne sluge. Tu treba vidjeti koji izraz najviše odgovara. To jest, mi spasavajući sebe, svoju dušu, svoju savest, trudimo se da budemo saradnici Božji u svemu, ali onaj koji delo izvršava u punoći i do kraja jeste Gospod, a ne mi. Zato kažemo za sebe, da, jer Bog to može da učini i bez nas. Može da nekoga drugoga nađe koji će možda i bolje to izvršiti, a gde i kad je potrebno, Gospod vrši delo spasenja i bez našeg učešća, ali ne protiv naše volje. Ceo podvig spasenja ljudskog roda i tvorevine Božje izvršen je isključivo od strane Gospoda Hrista. Naravno uz sadejstvo Duha Svetoga i po blagovoljenju Boga, Oca Nebeskoga, ali njegovo vaploćenje i njegov domostroj spasenja su usledili posle reči Svete Djeve Marije, potom Presvete Bogorodice, koja je na javljanje Arhanđela Božjega rekla: neka mi bude po reči tvojoj, evo sluškinje Gospodnje. Dakle, ni pri spasenju nije Gospod rekao: ja sam odlučio da vas spasem i vi se ne pitate ništa. Pitamo se i prihvatamo da i najtragičnije je biti ljudsko biće, a ne prihvatati dar ljubavi Božje i dar spasenja koji nam Gospod daruje. Tako je i u životu crkve. Crkvu izgrađuje Duh Sveti. Celokupno ustrojstvo crkve, sve živi Duhom Svetim, sve postoji, sve što se dela u crkvi nije nikada samo ljudska delatnost, nego je uvek ta bogočovečanska, sinergijska, saradnička delatnost. Bog je taj koji dela, a mi smo preko kojih dela u većoj ili manjoj meri. Tako da ja ne osjećam da sam nešto naročito učinio i da zaslužujem bilo kakvu pohvalu. Naprotiv, mislim da sam na neki način mogao da učinim za našu eparhiju više, da nisam imao paralelno blagoslov crkve, da vršim i neka druga poslušanja. Recimo, ja sam bio veoma angažovan na Bogoslovskom fakultetu, paralelno, decenijama. Relativno često sam bio član Svetog sinoda. Relativno često sam morao da putujem na razne skupove i konferencije po inostranstvu, o čemu smo također ponešto rekli u našem razgovoru. Sve to iziskuje i vremena i energije i meni je žao i zaista bih voleo da sam mogao mnogo više vremena i truda da posvetim našoj eparhiji, ali i u tom slučaju, kao što je i ovom sadašnjem kakav je, glavnu zaslugu za sve to što je učinjeno posle Gospoda i njegove blagodati imaju i naše sveštenstvo i naše monaštvo i naš verni narod. Naravno, episkop je taj koji je pred Bogom i pred crkvom, koji koordinira, koji rukovodi, koji na neki način daje smernicu šta da se radi, kako da se radi. Ali on ne može to da uradi nikada sam ako nema svesrdnu i iskrenu podršku svih. Kao što smo već govorili, u crkvi niko nikada ne može biti sam. Time bi bio neko vancrkveno biće. Takvo hrišćanstvo ne postoji. Hrišćanstvo u stvari znači crkva, a ne neku apstraktnu ideologiju. Prema tome, da nije bilo truda naših sveštenika, da nije bilo truda u našim manastirima, sami znamo koliko je bio težak i još uvek traje, recimo, proces obnove
manastira Kovilja ili koliko truda zahteva, evo već ne znam koliko godina, da od jedne obične njive nikne novi manastir. Ili da se obnove hramovi, ili da se obnove parohijski domovi, svetosavski domovi i tako dalje. Da se radi na restituciji, da se oduzete zgrade. Jedan od takvih je i ova divna zgrada u kojoj razgovaramo, koju smo našli u užasnom, ruiniranom stanju. Sve tu posle moralo sa ogromnim trudom da se obnavlja, da se dovodi u red. I sve ostalo što ste spomenuli, dakle, pored te materijalne izgradnje ili obnove, ili jednog i drugog, još važnija je duhovna obnova, jer ova služi upravo toj duhovnoj obnovi, koja je uvek prvenstveno dar Duha Svetoga, dar Božiji, ali koja također pretpostavlja naš udeo i naš trud po meri naših sila i sposobnosti. Dakle, i monaštvo u našim manastirima je doprinijelo njihovoj obnovi, sveštenstvo također i naročito verni narod. Mi moramo kazati najiskrenije i sa najdubljim osjećanjem ljubavi i zahvalnosti prema našim vernicima, našem narodu, našoj pastvi, da bez njihove ljubavi i žrtve ništa od toga ne bi bilo moguće. I to zaista iskreno mislim, svedok sam toga, znam koliko su ljudi nesebično pomagali, ceo ovaj proces obnove, pomažu i danas, pomagat će i u buduće. I to ne samo materijalno, da će doći i ostaviti svoj prilog, nego i iskrenom molitvom i dobrom željom i saradnjom u svakom pogledu, poverenjem, tako da sve zajedno, eto, i dalo je nekog ploda i ja se tome radujem i blagodarim Bogu i nadam se da koliko Gospod daje snage da ćemo moći još da ponešto doprinesemo svi zajedno, svi kao jedan, u slavu Božiju i na naše spasenje. Privodeći kraju naš razgovor, zamolio bih vas da nam kažete koja bi bila vaša poruka svim našim slušalcima i gledaocima. Ja posebnu poruku, koja ne bi u isto vrijeme bila poruka evanđelja, poruka crkve, božanska poruka, nemam i ne treba da imam. Dakle, ja mislim da treba možda češće i redovnije svi da čitamo Sveto pismo, naročito Novi Zavet. Treba da čitamo duhovnu literaturu koje, hvala Bogu, sada ima u velikoj meri, kako izvorne na srpskom napisane, tako i još više prevedene sa grčkog, ruskog i drugih jezika. I da ono što je najvažnije, što je poruka života i spasenja, da se trudimo da usvajamo i da ostvarujemo sa nadom na Božju pomoć i blagodat. Tako, recimo, Gospod kaže, sad je to prvo što mi dolazi na um, bdite ili budite budni, jer kaže, ne znate kada, da li uveče, da li oko ponoći, da li u prvu takozvanu treću stražu, to znači u ranu zoru, ili kad već svane će doći Gospod vaš. Znači, mi uvek živimo kao ljudi koji znaju da Gospod koji je i sada sa nama tu, nevidljivo, ali realno, blagodaću i iznad svega u svetom pričešću, da će on doći po drugi put po svom obećanju i mi taj trenutak očekujemo sa nadom i sa radošću. Simbol vere, naše svakodnevno sažeto ispovedanje vere, se završava tom nadom i tom našom uverenošću, gdje kažemo da čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Čekamo Hrista koji ponovo ulazi. Isto tako Sveto pismo Novog Zaveta, dakle kraj Svetog pisma kao celovite zbirke, pred sami kraj ima molitvenu želju, čežnju, vapaj, koja glasi: dođi, Gospode Isuse. Zato su se rani hrišćani pozdravljali često,
a i u bogosluženje uneli jedan drevni aramejski izraz. Aramejski jezik stvari bio sirski jezik, bio je govorni jezik doba Gospoda Hrista i apostola. Tada su malo ko znao, stari već u vreme Hristovo i apostolsko, gotovo zaboravljeni osim uskog kruga učenih ljudi, jevrejski jezik, ali ovaj je bio sličan, semitski jezik, ali ne isti, nije moglo da se sve razume. I zato je taj jezik upotrebljavan u vreme Gospoda Hrista i svetih apostola. Čak i do dana današnjega neka sela, neke male oblasti na severu Izraela i na jugu Libana i Sirije govore tim jezikom. I tu je zabeležen starinski izraz, čak je ostavljen često i u bogoslužbenim tekstovima i u spisima ranih otaca crkve neprevedenim. On je veoma sveobuhvatan i možemo ga shvatiti kao poruku svima hrišćanima u svim vremenima, pa i nama u našem vremenu. On znači da mi ispovedamo veru da je Gospod došao, da se ovaplotio, da je postao čovjek kao i mi, ne prestajući bude Bog, da nas je spasao, da nam je darovao život večni i to izobilno, u izobilju, kako on sam kaže. Da on svakoga trena neprekidno dolazi nama u susret i u sjedinjenje sa nama. Kao što se slikovito kaže u Evanđelju, ja stojim pred vratima naših srca, naših duša, naših savesti i kucam. Ko otvori, Otac moj i ja ući ćemo i nastaniti se u njemu. I izražava u isto vrijeme našu veru u drugi dolazak Hristov i u konačnu puninu spasenja i večnog života. Zato se kaže Gospod će doći. To je u simbolu vere ispovedama. I sve zajedno se sažima u molitveni vapaj, kako rekoh, dođi Gospode Isuse. Tako i tom znaku, mogao bih još da navodim takvih mjesta, ali mislim da je ovo dovoljno, treba da protiče naš život, da smo uvek svesni da ne postoji dvojaki naš život. Jedan obični, svakodnevni, sekularni, profani, svetski, mirski, kako god ga ko zvao, a drugi je to malo izdvojeni, posvećeni isključivo molitvi Bogu, to recimo nedelja ili praznici. Ne, ceo naš život je uvek jedan te isti i uvek sa imenom Božjim i u ime Božje i sa tom svešću da svaku takvu raspolućenost treba da preuzizimo. Zato nam i služe praznici, pre svega nedeljni praznik kao redovni i najstariji hrišćanski praznik, da nas podsjeća da nam i svi dani koji slede, kao i celo vreme posle svete liturgije, kad izađemo iz hrama, bude neprekidni praznik i da kažemo produžetak svete liturgije na drugi način u našoj svakodnevici, u našem životu. Eto, upravo to da živimo uvek pred Bogom, za Boga, i to podrazumeva i zajedno sa bližnjima i za naše bližnje, ne posebno, pogotovo ne u nekom duhu razdora, nejedinstva i ne daj Bože netrpeljivosti i mržnje, nego da zaista pokušamo da budemo hrišćani ne samo deklarativno, nego koliko više možemo stvarno, a to je ostvarljivo jedino u toj jednoj zajednici Duha Svetoga koja čini crkvu i koja svakoga od nas čini živim udom ili živom ćelijom tog bogočovečanskog organizma. Dakle, ta poruka je nešto uvek aktuelno. Ja je, evo, ovom prilikom sa očinskom ljubavlju kao episkop upućujem svim našim slušalcima i gledalcima, a i samoga sebe podsjećam na večnost ovih reči, jer je sam Gospod rekao: nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.
Vaše preosveštenstvo, dozvolite mi na samom kraju razgovora da vam još jedanput uputim čestitke povodom imendana i jubileja 30-godišnjice vaše arhijerejske službe, uz molitvene želje da vam sveblagi Gospod i u predstojećim godinama daruje duhovne i telesne snage, kako biste, kao i do sada, mudro upravljali rečju istine njegove i kako biste i u buduće svesrdno služili našoj svetoj crkvi kroz sva poslušanja koja su vam kao arhijereju poverena. Živeli na mnoga i blaga leta. Hvala najlepše i ja očekujem i molim sve i vas lično i naše gledalce, slušalce i sav naš verni narod u eparhiji Bačkoj da svojom molitvom i ljubavlju pomognu i meni, a i svima drugima u vršenju odgovorne arhipastirske službe, od koje nema naravno veće časti i većeg blagoslova za ljudsko biće, ali nema ni veće odgovornosti nego ta koju iziskuje služenje Bogu i rodu. Hvala vam najlepše. Hvala i vama, preosvećeni vladiko. Poštovani gledaoci i slušaoci, imao sam zadovoljstvo da razgovaram sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Novosadskim i Bačkim, gospodinom doktorom Irinejem. U ime informativne službe eparhije Bačke želim vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.